Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kani kadega kanhuan, jongka Youth Hostels Association of India, Meghalaya State Branch, kabaha ka Sauterik matau benai, rempang, arhajar arpau, kalapan bena bakan sapelong, ya ka jinglet sang, syaki jaka badan nam hakani ka jela, ya ka balatim, kum ka Explore Mesmerizing Meghalaya Caving, Trekking and Training Expedition 2020 Season 1. Ya kani on pelong nadu kasan hadu ka khatnyo terik mentau benai rempang, arhajar arpau. Hakaba kinong isimenta, kindai kibah padang karta, nadu khatsan snam, hadu enrupusan snam karta. Hauniu snam kindon hadu laispa enrupu perangot baro. Nakaleng kari India kid banwani simbenta bakan top ya ki hispa kat perangot ki kentai bat nakabenta kane kinong simbenta ki haban pelun nyau hajar tengka marwai bat ki jaka ki ba kane ka kenhon kan salat jengo kin top ya ka maumlo mausmai krempuri mau jumbon mau senram bat kiwe imut ban penlong ya ka Explore Mesmerizing Meghalaya Caving, Trekking and Training Expedition. Kani kadega sin kapating kong ba ni penlong ya kani mensua ni penlong tentang trekking and caving, mainly trekking dan apa ni kambun ki caving and trekking te ni sutuna penetru ya pi bakibun ki participants, so many participants we have from different states of India. Ya pihak ya kini ki participant haka 7 groups. Dan new groups ki participants ki ban ban ya simmentah ni. But nakini ka first group ko ban poi la syai kasni on the 5th of February. Kindon San Pomut. Nakini sau Pomut ki Senrang bat Pomut ki Kentai. Nangta ki ban poi hang ni ban sedang hakan riu tarik la sisni kindon san pu saungut lai pulai ngut ki senrang bat aku wengut ki kentai ka kiban poi hakan nyau tarik kin long san pu nyau ngut kini ga kan ni grup kambun sako angut senrang ka san kentai nang ta ka pra tarik kindon san pu saungut hang ni kidon lai pumut ki sinrang songut ki kentai haka kendai tarik kindon san pu wengut lai pu prak sinrang khat lai ki kentai haka sipo tarik kindon san pu angut lai pu nyungut sinrang khat sangut kentai but ka last group kamlong haka khat wei tarik kindon san pu ngut hang ni lai pu ki sinrang ti kini kini la pia ya ki group pero kiwan na ki states wa pero na khamtam na Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, West Bengal, ki babun ki de na ki state ki don Orissa na Bihar ti dai ki bun na ki state pangapau mentah tika chen pen pe jong i kalong bangin don suaka training akasni baki poi hamni janmiet halor kuno bakin late na mutakan neka kiyaj na mutakan neka trekking but caving bang ibu yaki nangta kan sedang naduk kan riu tarik but ngin sedang nang ni na youth hostel ngin kit yaki de bus will transfer them by bus to Mausen Ram min yalame kisha Mausen Ram ban lek pe jungo eka krempuri Mausen Ram daladap ya Mausen Ram kin lek sasha krem mau jembun nangta kadon sakawi ka krem dam ta te kini ki atli ki krem so these two caves they will explore on the first day baki lek adin gato kin in drop ya ki hal lai rang au bat kin hol tharai rang au kin samiet ha lai rang au simiet ha kasni ke babut na lai rang au
kin ya te ka kjat sha dan klen lengba ka wei lengsier bat ka wei saudong kin sal poisa dan klen ti bro sisi kin sa simpor tu bat kin lek sa mi thapo sora po St. John School hasora nang ta haka sni ka babot ka balai na sora ni transfer ki de ka bos sa no kalikai kin lek sa no kalikai bat na no kalikai kin trek lengba ka Rainbow Falls sa nong riat bakin lek pet ya ka double decker living root bridge ka pau nam ha ke kin lek sa tu bat nang tu pat kin sa kyo atet sa terna te kin sa samit ha terna ha ka bangila penbek ya ka jakasa joki ki homestay bat ha ki ka school apa terna na terna pat in lek sao ya kita ka bos bat ni alam ya ki ban lek pek ya ka krem maumlu ka krem ka bom da don bun than ki balik pek ni alam ya ki sa krem maumlu nang tu sa krem mausmai bat khadu ha krem arwa na krem arwa kin sawan pai sini sa Shillong hakasni ka bobot kin sa lek Shanghai mo sightseeing la ka jong pat hadin kata kin sa lek pai no kalong ba yang ni ban ya lam ya kin away shaway na marka jinglut kan sabun tin ta kata mi penyat ter sekitar sora tin rei ni labu kerpang sisni bakin jet sekinu ki jakaki ko aman lek bakin silekhi bat bun naki teng ki selek sa sinong pedeng sa maulan nong don ki balik sa ta sa Krang Suriro sa Chantia Hills don makikilek sa nong knum sa nong stonro te kata kata kasni ke ba kila ban jet hi kin penbek hi ka kaliru mangi ni ai tang ka sa ya ki hang ni te ka bangin pen ya ki keleng hoi ka long ko kam na mar babun ki ka ba tenat hang ni ari kasi jongi tamba ngin dapet na kalian expenditure kan sa cross ka limit jongi tengin la syu ban la tang syu ai lat ni ki bakin jet